okwenzakala efana njengokudaliwe I feel sorry for you if uzokhuluma kanjani khona kanjani wenzeke ngoba ngazange ngithathe igumi nelungelo wamelana nabo uNkulunkulu ebekhombisile akenzeki ngathatha kancane amaphupho lawo ngezwakala ya mangabe ekhaya kunephethini lokufa kuyafiwa melana fast udile nento le wena usikhiphe uhlukanise nesukela sakho esihamba esoqhamuka nawe from lo moya lo iyazwakala akene uNkulunkulu uzokwenza naloko uNkulunkulu wakwenza wasinikeza konke nelungelo wakhokhela zonke iqalekiso wayithola zonke iqalekiso so ngalo akwenzile siyakwazi ukumelana nazo zonke iqalekiso you understand but kumele ume njengoba yinini ekhaya enakwenza wena ngosuKristu ukuzinegunya lokusula ngoba wena uphakathi lo uwaqalekiso owathola iqalekiso so ngalo ngoba usuphakathi kuye unelungelo ukuthi iqalekiso singakuthinta but kumele ubazi lokho futhi usukwazi ukusebenzisa amen iyazwakala amen are we together so akene uNkulunkulu nqoma ukuthi ufanele lezi ekhona umgcwabeni lezi ngazi yaduduza but sukuyinduduza yamanga because akhomndeni ozolungisa mangabe bayitshela ukuthi usathana wenzile uNkulunkulu okwenzile phela ubani ungamelana mangabe uNkulunkulu okwenzile ubani ungamelana nentando kaNkulunkulu mangabe uNkulunkulu ngaphela uthathile ungcona umuntu ophile selfie yabo baningi abantu abafisa isikhathi sabo singafiki because abanalo lolwazi lolu baningi abantu sibangcwabile isikhathi sabo singafiki nje premature death amen kathi asilindele ukuthi kwenze umzalwane njengoba sinolwazi asilindele yabo so sensigoma nalo amen yezwakala ngithi hallelujah asikhaduduzi ngamanga ngazi ngiyamnandi makhulu but it's lies because sasho ukuthi this is one of the reasons why abantu bazonda uNkulunkulu abanye abantu bazonda uNkulunkulu bangamfuni because batshela ukuthi uNkulunkulu uthatha ubaba uNkulunkulu wathatha ubaba uthi baba yena wenza ngasakhuluma lokho sekazithi uthi baba beshisa isibindi ubeshisa isibindi nge-1818 ayisakhulumi ukuthi baba beshisa isibindi no beshisa isibindi baba akwazi ukuphila ngaphandle kwesibindi akwazi ukuphila ngaphandle kwesibindi so akene uNkulunkulu omthathile ushisa isibindi sapheli saqina isibindi sabayitshe wafa uNkulunkulu uzamile size ukuthi bantu baba yazwa so moya wokufa unegunya nelungelo phezu kwabo amen yezwakala bazalwane ya abantwana bafundise izinto lezi bafundisa abantwana izinto lezi bangamzonda uNkulunkulu abantwana ngenxa yokuthi batshela ukuthi uNkulunkulu othathayo uNkulunkulu no that's not true there's many factors kuningi kuningi abanye abantu yabona le gang efema pusheni lethi yabona umuntu ofuma pusheni it's kukhona lapho ukhona labo lo uzobaba sengiyahamba ukufa kwethu kumele ngabe siyakubona ngakafiki and sesiready ukuthi kuwenzeke sesiqedile into esizele emhlabeni bese siyakwazi ukuthi sihambeke siyazi akusimangazi akufa kumele ngabe kuyasimangaza uma sekufika manje uzohamba ngendlela eright uzohambisa umntana kaNkulunkulu owazi ukuthi ungubani kuKristu akumele ngabe ukufa kusithatha by surprise you understand yabo kumele ngabe siyayiqeda into esizele emhlabeni siyifeze inkonzo yethu injongo yethu sishiye sifundisile sakhile sasishiye ifa amen shinda bible total impilo shinda lives an inheritance for his children ifa lapho kumele ngabe lize lifika kubazukulu spiritual and physical ifa lenyama likamoya then bese uyahamba akumele ngabe ukufa kuyakumangaza it's not supposed to just by surprise amen yabo